mo natin na Luwena. Yaha! Balingola. Dali, ikaw,
friends to rely on. Lenaneo la Pitšeng tše Kgolo mo Motse Community Radio Station le kakapa ya radio. Ka matšatši a ka mošupologo ke kakapa ya radio baapei ba dipitša le tlhokaina. Ka bolaboraro ke kakapa ya radio baapei ba dipitša tlhokaina le matlala a lekgo le re Men's Forum. Ka labobedi le labone ke kakapa ya radio le Professor Moremi ka tharollo ya mathata. Motheeletši Haeba o na le bothata ka lapeng mme o hloka tharollo pitšeng tše kgolo, se tshwenyege, wena romela bothata bja gago mo nomorong ye 079 099 2585 nomoro gape lefela šupa senyane lefela senyane senyane pedi hlano seswai hlano. Gopola gore o romela bothata bja gago ka mokgwa wa molaetša wa lentšhokgatišo ke gore WhatsApp voice note fela. le ke lenanego la tharollo ya mathata a selapa. Theeletša lenanego la Pitšeng tše Kgolo go tloga ka iri ya senyane Ba bolela gore ingaye lento khetha day ya gomme jwale ka setlwaedi la bobedi le lengwe le lengwe re ba le Professor Moremi ka fa ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefaseng la ga maatla la Ramo Shebo kgauso le letamo. Kgauso le letamo re ne balli ba rena ka fa ba e leng gore ba tlile jwale ka balli ga lanogo la Pitšeng tše Kgolo gore a batle ba hwetše thušo, gore batle ba hwetše thušo go ngaka Moremi le go wena jwale ka mo apei wa dipitša jwale ka motheeletši, ka lebaka la gore mathata re phela le wona, mathata re tsamaya le wona. Dilo di monate re a leboga. Babogedi ka mona letlakaleng la Dr. Moremi re le amogetše hle, re ba bona bo Karabo Mohlahlo, bo Sewela a Lusalenda, re a ba bona bo Lira le bo Shamaine Shamaine Tebogo Makola, re a ba bona bo Ricky Makhari, re a ba bona bo Eunice Serumula, re a ba bona bo Maphefo Moema, re a ba bona bo Maria Mabaso Fale, bo Benny Benzo Mets, re a ba bona man, re a leboga ka gore yalo Candice Mokhwabong, re leboga kudu Moroka a ke tše sebaka se ke go tamiše semmušo, ebile ke tshepa ke dumela gore mola nna le ra kgaoganago ka labone beke ya go feta, mara mokibelo ko go bone ke ile ke feta ka mola ga molapo ka kry-a tlhwatlhwadi e lla, moropa o tlapela letsogo ya batho ba diketlile go le bose ka nnete, ka kwiša gore ya nomo go bose fela ka baka la gore mabaka ka ba sa ntumelele go ema, ka gapeletšega gore ke fetše ke tsamaile le senkele tšhaiše e fela ke a bona gore dilo ka moka di tsamaile gabotse, le sa le gabotse Moroka baeng ba rena šiba nke o ba tamiše, o ba amogele semmušo babogedi ka mo letlakaleng la Dr. Moremi, ba theeletše ba frequency ya rena ya 96.3 FM, audio streaming ya www.mcrs.co.za ka moka ga bona ba na le rena Prof. A ke go tame malome ka kapa ga ke go tame ke go leboge Theresho re šetše gabotse ka kua ga molapo ka nnete re kry-ile thekgo ra ba ra kry-a le thekgo ya mangaka ka kua ga borena a Zebidiela, re leboga thekgo ye ba re file go yona le tlhompho ye ba re file go yona, le mangaka mang ga etla le ba fe thekgo ya go swana le e leng gore le ba file le re file yona maloba. Ga ke bontšhe mo gore ke leboge thata le bolesiba ba badimo o ba le gona mogala ba ga borena o tlile re dumediša gabotse re ntše re le bana go yena, re khunamela re tamiša mogala ba gešo a sware jwalo. Koša e binne ke kgatlhegile ka lebaka la gore ga ka bona bothata felo ge dingaka di ka berekišana setšhaba se tlo fola. Ga ke tamiše ba ka mošate ke
ke tamiše batheeletši bao ba e lego gore ba theetša radio ya gabo rena ka mehla le matšatši. Ke tamiše magagešo ka mo mafaratlhatlheng ka Facebook, ke a le dumediša ke le Moremi, ke boe ke tamiše balli ba bagešo ba. A ke tsebiše batho gore go sasa kua gae